Achi Pamina Chi in the building. I watch in Nyacholi, Nyagang, Anyira gang. Itinini. Mabe kara. Abu Dhabi di choli nininka. Ping liat. Awen liaro ping ni keri ka dong jo nyome pe dong miar ke burachel ko. Ya ndakit ba la ka nga me cha. Okay. So ayun mo pe. Now, kay wachiwa loka kwan kong dano ka gobyerno ya Abu Dhabi kanyo nyo Dubai. Ka ngato bino ke certificate ke gang kuja mono. Certificate tiu kan ke jepe tiu. Jone afoyo tito nyingana chi pamina chi kiet ma juini. An wan kiet man ya loka kwan kanyo ke bino ki karatach me a ki gang. Pol kar ke bino ki karatach me a ki gang pe tiyo kan. Yeah, because they assume ni peki experience makan, you don't know how to deal with people here. So kari no ni iti doctor ki gang mere bire kwan ki kan at least a certificate mo ki ka enemy madoy lokom ngoma no yi mero timone kawa en kama yini kwan ye eno ne pol kar ka kumigum gi nongi teach all institutions makani ka yini kwan ki borgi yena gi nongi teach they recommend you ni ha eni dan ma megwa o mine teach Yeti ni biro kan iti doctor from home and biro kan iti yeti doctor pebino Yo. pebino matwala wangada ka ikwano ki ka eneni Kay merong age mama na. yes kado en kama ene kwano ki ye eneni gine gi recommending yen to teach Okay. so on kare kan tie kite ano Okay. Ono forma tech Josephine Nyagago Nyake. Wachi ni tie makome. Ke wachi wakong en lokatiche. En bene ba? Di kwano gino mo be kenyo ba? Wachi wakong experience ma megi ki en lokatiche mo berni ning kit nero ma megi. Be ana foya moro dano wen. Malupe ki topic matien watika loriye. Kwan kan payot kono. Kafodi biena mieri yen gang kwan kamati ye. Ket ma achi pamiana chi waje kwede. Ka ini biena ki karatach mo ki kan. Pe field me ariat ki kan. Chanka karatach mo ki kan mini tikere. Kono itiko university, kono itiki certificate, kono itiki masters, kono itiki ngo. Ka yene bieno kany. Karatach me yene bieno kwede ni peki valuing tutual. Kena chalo iti half baked. So kay bieno no miero kong doke yen yo me chako me dukwan. Inong experience makany. Bit kinge ket maketimu jemi kwede ki kany. Actually, around watch nene kwan kaene ni kaene tiago. Old schools ma fonya down kaene ni. Di fonya standard mati international. So gian gitamo ni ka ine tie ki ikwano. Ki gang kai bieno kaene ni. No paying eo ket gimo. So ka ine tiago kwan kaene ni. Definitely no ine tikiriago. Ka yini donya wat kwan bene tuki nam neni jemi makiti ka fonye neni no bene tiki ngeji ye. So, pira tekni ka yini bieno, itam kit mamieri chak kere kwan. Kono do well school fees there. Well school fees peti mayot. Tima tek dok bene, po kany kare chako ki kwan. Tek mo an maloni, atemo da ngeo. Po bedo mayot ento poiro ba ni atiago dong. Yeah. Atiago graduation bedong chok. Yeah. So angeo dong kiot majemi makany kitimo kwede. Abionu kono mero no atiki degree igana development studies. Chi karma o kanya no ni paramo timo gimo mada. So a lot of field megi atimao. Anan ket ma waje ke ni atiago dong bene. So ana mero encouraging down ni kai tika bien mano kone yupe. Ni kai baby bien chichago yenyu teach. Teach eno ni po binonge.
ibi timo tich ma kiwayo ni tich laja. Me mokwongo ma pola kara joma gang gineno ni gicayo en kodi tich enoni ento tich ma in ineno ma titidi enoni wek idongo ibed ki plan idongo ma da dok bed ing'eyo ket ma no myero ikwo kwede nano we so an aneno ni kanyo bedo acek ki me kwo ket mana wajo kede pe yot ka fud icaka inoni pe biromo dok bende romo romo weko ne bene ka chunyi pe tek myero bed ki jo ma jiyo chunyi neno we machieka romo wachne Afuyo matek awachini nyagago awachini dano nigi weng' oriako liweng'. Yeah. So an Amerika duk kong bwara chief amina chi ka penye kong gino mo mana no kong winyo kama Josephine ugiro ni tap in ke chakya kenyo ka ngaro mono bino mono ki pepa ne jo kene tika wani miro bino mere akwano dakta miro dakta keken miro gino ini keken but ka ini bino mono de ni in itamo ni pire tek mono ni wati kit gino mo ken tek ke luwachene keje itamo ni umiro ngaro mono paka ko beto beta kuor en gina en miro ni keken iwajo ni ngo mega mane matiche first of all ameti afol tiana chule magiti yele kaine they are the most peaceful Ugandans you can ever get with very clean record. Maybe no latiana chuli mo ni latin luo mo ka ni matiti matata. Everyone when what focus teacher and we are really doing great. More komo. Kibere ameti actual mota bana wa kuja. O ameti actual mota kom anyaga chel mati konyo lotiana chuli matera da mene ane gidora ichene gangkwan gitimo courses mapapat and chunket game. Wametu wa 4 iyan matera da olunga ino chalo Bego Sylvia wa chalo more komo. She's one person that I am a reason who I am right now in the struggle. Yeah. But yeah, so I met her for it 12 supporting Anki Ken, more than 10 actually. Ma kelo kigang straight kigang and training gian chwala kigang kwan and wakwan after kwan no for sure we no teach mabe and wametu wa 4 wametu wa chole kitenini wamere community that supports one another to exactly. see wadon wachera kama so mego Sylvia wa 4 to 12 and waini loba mede wa mi ko richun metikeren to support more one ben magekelo one be wa metu kel mo kene be wa actually be no don for bit be na community mamegwa especially here now madakchan ila penye anone keta la mera waje kerene karatach magang pitio kan kono do well to shon kan reda degree ma yen bitimo gang kuja million rio ka enini only a short course like I think for a month or two eti chulo either from million a day ya million a okay but ka yene kwana tiki karatach no teaches not again a problem back to ngome waini ka ngato bino kan if you a starter chak gino moko can communities cleaning communities I don't even how to say communities and nanny job security but no one take because you have to put input of 10 million plus so if there is cleaning and give you visa give me kavuro give me cham start from there. Okay. Yeah, I think just do gino mo ikan mau bikili. Awaji ni kiri nyona boda makanyi dong no pat. Chao kana no delivering cham kingo gini. But wa wek pon ko men wa bi mete ki ka kenyo.